Kicengsi kardom kadu kawe karbitish 2.0 YouTube channel long kelangara doan fans tame lapen pinila so video long nalitum hanang kethan ponzila bangke koson se nalitum mina mobile pen PRC ka flight nangzima la so puthak se nalitum phan la so video long details mate klar daga lam nang than pachini ponikpo nalitum la son update mate la son video kilang long ver je fan la so YouTube channel la bangke nalitum subscribing on la pen latest update kilang ver je fan belarjan theklangi par astame nalitum berpon igder non Tangke non patek pen koson si PRC ka apply poneng zima la so process le chethan pononang la pen lang pononang. Tangke non chethan pononang koson si PRC online ka apply zima la so process tak lang pononang la pen chethan pononang. Tangke non a process bang la pulon nale tum ki chengsi seva situ website long mate portal long wang eknang po nale tum na screen long thek ponong ji kali pulte nale tum na so video description long stame la so link bang long pon ekji nale tum ki chengsi registration pa prana lang koson se registration ni mala so process tame ni likidam tanga video long nale tum phanang than pachini pon ekalo la pe nale tum registration at lo pulte login lo pulte nale tum screen long stame la son arjana chiklang ekpo la pe nale tum ke ber nang ji la bang ke dak citizen service podim se nale tum ber nang po Citizen service long berdat pen fit puthot nalitum dakpen long pon lang kiching sila bangke nalitum dakpen thek pon long exi all lapen education lapen veterinary lapen power land agriculture industry council transport health lason dakpen pen an option long pon exi lapen on PRC ka apply je fa nalitum la dak thek pon long exi education adim nalitum ber egon education along ber igdet benefit nalitum la aber thek polong po dake sab kedoka vista me dakpen education school education department angselo nalitum thek polong je application for correction in admit card lapen application for correction in mark sheet lapen pass certificate lapen ason tata seda correction of registration certificate lapen duplicate admit card application for duplicate mark sheet nalitum dapen pina an service long pon exi lapen dotula nalitum thek pon long exi application from for permanent residence certificate for higher education asela non kachar libom atum mate chari lepins tame alang itum tame dak fly long ekpo jongse higher education jongse charle iglo pulte class 12 ba graduation da son jongse charle bang do pulote kachar liatum pulote alang litum bang long pon ikpo lapen copy department ma pulo nalitum dak thek pon long po home and political department lo lapen apply ji afa nalitum la proceed along ber iknang po proceed along ber pon igdet benefit puthot nalitum dak thek pon long exi application from for permanent residence certificate for higher education lapen on Assam direct recruitment lo stame PRC la bangke kenang ek sod lo lapen guidelines take tok pondo ko son se la so website ong wang pen ko son se ka apply ning ma login ning si ma la so guidelines nalitum dak pen lang pon ik der non laben puthot nalitum thek pon long thuji dak requirements copy pc ning zima supporting documents la bangala lo mandatory documents copy pc kenang sotma birth certificate nang sotlo laben upload one address proofs self parents other voter card ration card electric bill LPG bill passport bank passbook lapen driving license nangli documents tame kali pulte parents documents tame Aadhaar card voter ID ration card lapen karena bill lapen gas LPG bill lapen password lapen bank account driving license dakpen azat documents le upload dun ta cholo address proof of fund lapen puthot dak dotula number 3 along tok pondo documents related to parents and forefathers having continuously resident in Assam from a minimum period 50 years or documents related to guardian having constitution resident in Assam for minimum period of 20 years mate forefather mate if you start to documents song sido pulta alang le to documents na bangke 50 years ke plengtang a documents se upload na po kali pulte parents pulota epo epai a documents pulte la bangke maximum 20 years dia ita minimum period 20 years an ke plengtang a documents se upload na po nalitum voter ID upload lote la bang chok exi athima voter ID bangka kho penan ananing convency customer report nalitum takpen voter ID le upload un ta cho
dapen puthot kirang sot la bangkela sonom record of immovable property if any with up to date land revenue paid receipt mate longle lason khazana kitu dam la sorry receipt do exi the sorry receipt staminalitum dapen upload na po la pen number 5 bang tok pondo ratify copy of the voter list to check the linkage la pen linkage nalitum voter list mate voter achap la banalitum ka upload nang jikinang sot komantu potma pulte 2018 ba 2019 na sut pota chok la pen ken putha dak number 6 long kinang sot la bangke kai apply vek abang phumate abang fi SSLC certificate kalte admit card la bangke upload dun bangke nang sot lo la pen number 7 long passport size photo la bangke nalitum kenang sot lo la pen optional documents nalitum jong si upload dun iklang pulte dage optional upload vek nangji pumal dak topon pe da kipi pondo nalitum Indian passport ke certificate of the NRC le nalitum upload dun tamel apen employment certificate le upload dun ta chok la pen PRC do le PRC le upload dun ta chok apen time limit da kipi pon 14 days mong penalitum long exi la pen kan ana fee si da kinang sima la support has me dak tok pon iklo service charge to PFC la pen CSC 30 rupees nangsi Then printing charge that 10 rupees, asan taxi scanning charge in case documents are scanned labang 5 rupees, conveyance fee 10 rupees, pulotang financial 50, 55 ane daga nang ikpo. Lapenon ka apply process let chethan polonang lapen lang polonang kosong si ka apply nang sima. Apply ikpo pulote nalitum dak thek polong exi la apply po option long exi la sodim nalitum very good. Lapen apply long bear pon igdet benefit puthot application form dak nalitum thek polong exi application form for permanent residence certificate for higher education lapen dak 14 days lote nalitum la so documents bang nalitum mina mastama download long ikpo lapen kan an ma fi penilina thana tengno dak nalitum thek pon long ikpo lapen kichengsi nalitum dakon ka fill up ponengzi la bangke nalitum aka PRC bang koso language pen senangzi ma certificate bang nalitum dakpen for option unlong pon exi Bodo Bengali Assamese lapen English long pon exi lapen kichengsi nalitum the applicant amen lapen applicant father name applicant mother name mobile number already dak do ikpo lapen ason thak si nalitum longjong si email ID do pulte email ID nalitum pidun me lapen nalitum date of birth pidun nangpo lapen gender select nangpo lapen passport number hai ba nalitum pinane jong se pan card number do pulte pidun tame Aadhaar number nalitum tak pidun ikon lapen permanent address nalitum dak to poneng ji ki chengsi house number lapen village ma town ma nalitum dak armen ma to do nangpo lapen moza nalitum moza konat ma tok nangpo post office lapen pin code country bang automatic dolo India lo lapen state automatic da Assam do iglo district nalitum select mon ignangpo district select igdet pen fit puthot dak sub division lapen circle police station codes taminalitum pidon ignangji lapen lason dak taksi duration of stake on an income pen sikiduma la sodim nalitum dak pen ka fill up nangji la bangke kinang sot lason thak puthot do thula currently address nalitum permanent address penjong si isivet pulte nalitum dak yes there do no pulte la sodim ba nalitum fill up nang nelo la penda da feed nalitum PRC related information nalitum dak pen thek pon long exi la bangke nalitum dak pen important no ka fill up nang si kinang sot lo la pen higher education afanchot la ke nalitum dak thek long si higher education la pen name of the institute where studies konasnang litum kachar lima la so school college amen la so dim na litum ki tok dun nang po la pen puthoda karju pondo do you have any criminal record or criminal proceeding of you or your family in any part of the country jong si criminal record ko pipinya case jong si do pulte na litum dak pen yes no la so option long exi na litum dak no le ber dun ikon na litum yes ber dun te long le data thek la pen documents ka upload nang ji bang la sono documents ka upload nangji labang list of mandatory documents type allowed in PDF minimum size 500 KB passport size photo only JPG PNG lapen JPEG maximum 500 KB is allowed lapen documents an bang nalitum dak PDF file se upload nang po lapen also PDF file labang ke 500 KB pen aki ong kalidet nang po 500 KB pen aki ong kali dia nangpo documents amukha bangke la pen photo la bangke la sono dak
photo la bangta ala MB la bangke 500 KB anang po la pen quality la bangke JPG la pen PNG la hai huisi passport size photo la quality bang nang po la pen ki ong nai lo 500 KB an nang iksi la pen upload nalitom daki chengsi la bang birth certificate nalitom upload nang po dak pen select ponigo birth certificate la pen la browser long berigo browser long ko so file long nalitom kibimo la so file pen nalitom select ponigo la pen upload one address proof for documents for self or parents address proof afanalitum dak pen parents kali porte nangli documents tachok address proof afanda Aadhaar voter ID ration card electric bill LPG bill passport bank passbook driving license lahi hui nalitum dakpen select pon ik nangpo lapen puthot documents related parents and for further pen ni nang thano 20 years ki chok tang mate ke pling tang documents nalitum ka upload nang jila bangke kinang sorlo nalitum dak 50 years documents tong upload jima 20 years ma nalitum grandfather mate fusar fisartum documents tong upload exima mate nalitum la hema kisar popai documents tong upload exima la hini option do nalitum la 20 years bangles select don igom la penda fit nalitum same process lo browser along ber penalitum ko so dimse file bima dak penalitum select pon igom so the third land revenue so revenue paid receipt la bangke khazana ke thondam receipt la bangke ka upload nangji kinang sorlo nalitum la browser along ber non ko so file long sipima dapat select pon egon la certificate of copy voter list to check the linkage nalitum thek pon long exi linkage la bangke 2018-15 of voter list mate achap dot nalitum dapen upload dun egon la pen ka apply back abang fu mate abang fi SSLC certificate kalte admit cards tame nalitum dakpen ka upload dun nangji kenang sotlo son dak thak dak passport size photograph nalitum dakpen upload do nangpo ko so file long sipimala browser long berpen nalitum download ik nangpo lapen list of supporting documents type to allow PDF make minimum size 1 MB for passport size photo only JPG lapen la dakbang ke optional lo nalitum thek pon long ikchi optional process lo dakba nalitum upload le data chok lapen nalitum jang si tang thai lo pulte nalitum la save and next along ber ik nang po save and next along ber ik that benefit nalitum documents nalitum ka fill up so an nalitum dak preview chilang long ik po la nalitum payment a process lo aprang process ba ni lipini la so video lo bonan than pichini pon ik thekhe dat po payment process same lo ni li hola employment exchange putha la pen PRC putha stamini lina piklang pon eklo ko son se payment ki pi pon nang jima same process lo payment ki pi ke la pen nalitum jong se flight hekte pule jong se nalitum higher education charli do pulo tang tin ni fan nang berta egon ni nalitum fan na fly pi pola pen ador amoila ba jum hek pen stamini lina nalitum hanang claim pi po la pen number kona silong jima pulo de ke chengsi so form long ni number thek long ji holo dak pen len nalitum na contact ekon la se pin video long mal anle chithan pon aning ton pon na la se 2 me thak me ka du kavi Karbitis 2.0 YouTube channel long kelangara do anfan stame nilen pen cardom